Jam e kisiye e mom mi salmini kala jewtiɗo video miɗo tori on jeeji on abonagol ɗo Mouradu moƴƴuru e sendutugol e sakitugol. Haray ko adi kon dobbo tiga amen kon bandraɓe, dobbo tiga on no woda 5 kilo 10 kilo e 18 kilo. Ɗum non no heɓora numéro 628 01 35 04 628 01 35 04. Si ɗum feƴƴi waɗaya lekki condi leɗɗe ko yowiti e gorgu e ɓuuri, sabuna en tawama e zaman ka sukaɓe e wonti foylemma. Haray faalaɓe ɗum wallitorgol nyawdora telemma sengo Conakry on nodday 626 00 86 00 626 00 86 00. Telemma Fouta on nodday 628 01 35 04 628 01 35 04. No heɓo e leydi Abidjan, no heɓo Gambie, Guinée Bissau, no heɓora Europe, heɓora Angola, Gabon, heɓora ɗe leyɗe ɗo fo bandra. E ko fi o basal yo Allah dandu en basal, sabuna en yi tallallake e nambara waɗuɗo on Madina. Ka Allah jarribi on darndi Guineyemɓe boniregol jawle. Yurnoɗa commentaire ji ndara woɓɓe no wiya ha ɓe ittata zakka, anda itta zakka eni ko hombo yeti on, ko hombo yeti on kala heɓuɗo caɗele haray ko kanko e Allah haɓi. Ko hombo janni on ɗum, onon ko honto ƴettuɗon ɗum? Ko hombo yeti on mo bonirama, mo mayrama, mo heɓi sattende ka ɗaɓɓere, mo bonirama, ko haray kanko e Allah ɓe haɓi. Ko réglemande kon ton se o yeta Allah ko no wayi, on yeta Allah taguɗen on kanko ko non o wayi. Iya commentaire ji woƴƴeɓe falju 700 millions wayyo basal no yurmi. Être pauvre, ɓe mari tentini sukaɓe hewɓe joɗiɓe e leydi Sénégal ɗo e boutique oy, e coiffure oy, e pressing oy, tampi no sikka joɗiɓe lagine ɓen fo no tampi. Onon on famade ala wonɗo Madina hara ko place o jogiti wona contenaire ko fandi o jogaki 500 millions hore mananko on wala. Mi inni Madina kam andi ɗon, Madina makiti place hara ko magasin goɗɗo jogotako ɗum Madina siwona hara minimum mo jogi 500 millions hore mananko. Madina a jogo contenaire jogoɗa embere 100 millions 200 millions hore mananko. ɗa jogo tabal jogoɗa 50 millions 70 millions hore mananko. E hara kadi ɗa mari ka mara goɗɗum stock ko yoɓata kadi. Awa haray Madina Madina miskino wata debriyade ɗon. So on anda ɗum min andina on bandiraɓe. So ɓe wi on 700 millions an tu es pauvre d'abord. A holtako ɗum 700 millions gasa e hakkilma ɗin ko mbuudi. A yehi Sénégal Abidjan yehi ɗaɓɓere sikkude wonɓe lagine ɓen fusɓe ala. Awa non ko debbolle perdi ɗum ɗo. Woɓɓe kadi ari no addi koliji siɓɓe men, koli conci goto kala ƴettay ko fanɗi o $10,000. 8 koli ɗum non koli ko subhanallah. $80,000 ko ni ɗi yaadi. Ɗum yamuki
hoɓe kadi ko kalsi on tigi ay fewndo confiance ala e banque jiɗi ɗum ɓe borra tawi ka tigi tigi onon sukaɓe men ton sikku ko ɓilli ɗon ko gonga noon needi fuuta on sukaɓe duwanoɓe arde wi'a way ko gonga jaka no yurmi jedde pauvre madina men andini on deburu yarnata madina nani ka magasin yoɓete 700 à 1000 à 1500 à 2000 dollars haray min andinayi on miskino gollata madina e kadi tutte kala heɓuɗo tana heɓuɗo tampere ko Allah woni règle de compte makko ko fenande noon Allah wi wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wassamarati Allah o bashir shabirin alladhina idha asabahum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Allah yewti o wi o darndoto en siɓɓe o darndoto en piiji heewɗi kulol hare piiro harawtigi no huli maygol huli bonireede huli wal juu'i e heege hari boren heege weelegol e ɗoytagol jawle ɗen e ɗoytagol wonkiji ɗi mayre e ɗoytagol remuruji ɗin kono noon wo welti muññiɓe ɗum ɗo ɓe fof yo nelaɗo weltimɓe mais vraiment je vois la mentalité sifa bareji buy ko mi nangano ɗo mi soka wo ko ɓayru miɗo yenni wo docteur maɓɓe ma miɗo jaabi goɗɗo iɗum fendi hakkille mon no soki e fimon kadi no yurmi sabuna on ɓenda on ɓendata haray ko ɗum andi ngollon ɓeya ko no woniri gasa ɓe bonira hay ɓuri 700 millions sabuna ko miskina ɓennon madina ko ɓe wiyete les pauvres jogiiɓe hay 1 milliard ɓe madina ko ɓe kontete ko miskinaɓe wana alɗo ɓe dey ɓe kontete haray ko ɗum abonné an wi paswil on tigi ɗo saki ton soodon dobbo kon kadi ka 628 01 35 04 kala wiɗo aduna on ko be tum hoya o faamay mo wi sattata o faamay mo wi luttay welde o faamay ko wonde wela wonde metta sa'i wela sa'i metta mo wi noon ɗum waɗata haray ko solution makko on fof ko yo haɓɓu ɓoggol e leggal o waɗa ka dande ɗo ko ndaara tawi ko moni kon nafay e ñalawol mi anda kono an ardiɗɗa ɗo ko an tummi tawi ɗo may mi filma sunnode ma nde ngaɓana jooma maare to e janɗude ko ñalawol gotol mi tawi ɗo alhamdulillah ɗo ɓe wakkili ɓay ko woy sa ari a taway nayi on no weeri e ɗum ɗo no weeri gas kono alhamdulillah sava ala ko ñama sina maaro yimɓe ɓen ɓe voulez avoir ton numéro wo soulard je viens prendre tes enfants a watti mi yaafike annangola ɓi poɗɗe a watti sifa o commentaire mi yaafike ma a sinke compte go kadi ara pundi ben ma ɓi koloje
ɗi bareji ɗo waɗi tun kontuji fenande tawi kon ɓi poɗɗe be monɗen heɓi on haɗi waɗon kontuji vrai ata ko yimɓe ɓe ɓi koloje en yurmiya ñalawm goto plus de 70 hectares rema andi ɗum ɗo ko alhamdulillah wiyete ka soma bidal yara. Merci Diallo Abdoulaye, monsieur Alpha, Maimouna. Grand on n'insulte pas. Ah ok. Goɗɗo ari yennanmi ɗo kami jokki haaju an e pasa wi ollam mi yennatamo ita be on tigi e kadi kala yennuɗo lan commentaire ma aybininmi o watti wata Allah accanan loke de bes marno ɓoggol mi nangama ñalawol bay eɗo fo si ɓe hawtodirayno ɗo 100 000 par jour ɓe yoɓanmi mi aynana ɓe ga 100 000 par jour e wona ga ha hewta ko soñite o tigi wa'a maaro mum kon sewata ɓay ɗo 100 000 par jour 3 millions par mois ɓe wifi an ko mi sarza ko mi ara mi wona ga mi ayna maaroji o fay woni ka maaro ɓe ariɗo nder maaro ga yawtako fay hey bay bay feƴ maygoye gunɗo ala hay sunnode goyni feƴ may cent mille par mois mi wona ga mi ara bidal ɗo mi waɗon kami loosa ayna maaro 100 000 par jour e mi yawataɗi fes parce que je n'ai rien à foutre à la vie sina sonnaɓe am ɓen ko ɓen non tun ça me manque là goɗɗo resisata sawi ko rewɓe tun o bakoto hanko ko yawoyimo ɗo sankaka woni ko diwande feƴƴu alo feƴƴu ha kawgo ndeɗo ko diwande e ko layi fu ɓe nan arigol rema ha moƴƴa men ersa jaka no feƴƴugoy grand c'est combien pour commencer l'agriculture enen pauvre ɓe les pauvres là ko kaba on doit de wakkilade parce que là il y a beaucoup de zones d'élevage no miri ɓe remira ga kaba on non il y a pas beaucoup de frais say dey ɗa mari machine jikaji ɗa doit heɓde machine maaro ɗo fayda ara ko duwa kon ko 2 700 000 par hectare tu vas dépenser hectare goto ko 2 700 000 ɗum non hara ala machine ala awdi ala leydi fop hara ɗum ɗo fop ala par hectare 2 700 000 dépensata sañini noon hectare goto sa waɗiri noon no wirano ya Allah on jaɓi ko heɓaki o heɓoto 20 sac noon ko 4 millions fayda ɗum noon hara heɓaki dey na ɗum ɓuray feƴ
Allah moƴƴin ko ɗi maaroji ɓe yimɓe addu ndiyan ɗan no manki de. Ndiyan ɗan no manki bandiraɓe, ndiyan ɗan no manki. Ko hanno ara wami ko mois de août ni. Maaro no landi ndiyam, maaro no landi ndiyam. Landi ndiyam few 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 few. Ko fof ɓeɗo ko minen remani ɓe. Minen to ko mi remi to maaro amen kon fuɗɗi labama ɓuriga. Kanjum ni non meɗen atti ɓe remugol gol. Bon caché du courage. Le mois de août enen ni ton ko yettude Allah e gellal no doga hey. Tongol ñalawol yaari dartoya maaro mawɓe ɗo kadi komin remannoɓe ɗo kamɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ndara résultat ji ɗi par ce que nga'al meɗen duwa siiwude faut faire suivi anda ko honno Allah tawno yiyen ko arata e nder bajaron ko honto men ɗaɓɓiroyta leydi faut suivi on janga résultat ji jama on ndara oh j'ai vu ton numéro de WhatsApp je suis pas en Guinée c'est urgent awa yo urgent ini mi ƴettata appel heƴuma ɓe weltananan sai ɗum ɗo fof mi ari ko ñalahu gotum tawɗa aray golle ɗen aray ko gu Allah tono ɗo joni ay ko honton ɗa yaade ɗo men sakkitiremde ɗo men sakkitiremde ɗo togo siga maaroji mon onon ɓe gaɓe ñamuɗa go ala susi kono minen hoɓɓe arɓe remugol ɓen sa tindike maaro amen kon na ko sikkuɗa ɓe joman ayiye a ñami na probléme ndiyan ɗan no manki ga ce aleykum salam Tijjani Yusso e Bobo Yorgo Madaliou Diallo wangal mi ara abonné ka page an ɗo nani waɗon non keron buy kadi ɗo nayi maɓɓe ɗi yarda nandi ɓe yahi wurogo yarata ɗon lidal yara ngar min adire mo de ko ngar honno ɗum fewndori ema ersa on landana
Ya si fotako ɗo na kilometre ji sama kala mi seppi ɗo. Na leydi sama kala on tum ɓayno ɓuuɓi hande yaasi on no ɓuuɓi alaka lakkede fu nde waɗi plovéri kadi. Je vais faire la même chose dans mon village pour que Allah bari Mamad yo Allah newnu adda moyen rekoɗo oɗole min ersano fus ɗo min jasuɓe ari ɓe wicci simple on yi ka ɗum ɗon ko 400 000 tun kamɓe ɓe yoɓuno rema ersale ko 700 000 kamɓe ɓe ala on ɗuma min jasamɓe tun min jasi ɓe ari ɓe wicci kono ndaari ɗum ko fuɗi ko laba kono kamɓe atti sankude mi remuno ɗo ko hectare et demi areko awa bawuri a windanay lanka ɗuma jaboyto si Allah jaɓi eɗo ersali tikka diya ɗo ndaari hakkunden Allah fuɗi normal ɓeɗo de wona wigo yaɓe wiccu jasako ɓe jasu ha gayna yara ɓe wicca hoore ɗo ala hay hunde ala ombutude no metre Moutar dino wayre hay tu machine on ko remirta ko a sikkayno ersa way ko rengesa mbamba ers waɗaki ay nyari haga wakkilo hewte hoɗo ton sini aran ƴetta moto on mi hoota ni ɓe ƴettinay ɗum ɓe yehi wuro na ɓe no mari nagge ha ɗum ko ni fuɗirta heɓiɗo kadi gandal nan yasa wicca ɗum tun pompa herbicide total on jokka sa'i wi awa mi acciti on nan regel mari tinka ɗo heybito ayɓe go tati jowi jokkodiri kadi bunsum gelle toni maɗe ɗo ndaari ala wañi ba wanni hunode soyi ɗon ɗum wonɗa windude ɗo ba wanni huno ɗo remaka leyɗe no waali ala ka remete no moye jiɗi kadi koko ɓurno moƴƴude jawma kalse ɗaɓɓa tracteur ɗaɓɓa technicien ɓe ɗaɓɓa chauffeur ɓe ara ɓe installe o baca ndiya wi tak ɓe woni pré remangol jama on ɓe yoɓa ɓe waɗa listiji technicien no woodi tracteur je kadi ara ko kese tawata kadi si paani pièce mum heɓoto ɓe ora ɓe waɗa société ji jama no fa la remde ona ɓeɗo en ko minen tun ardi ɗo fayda remani ɓe ɗo seeɗa e goɗɗo kadi no ɗo 2 hectares goɗɗo arno remani woɓɓe no ga buye maɓɓe ɗo ɓe wolanno men kono ko ɓe hectare goto yawgol e tournugol hectare um kadi welaafi eyi ɗo wiyete biidal yara ko honto
inkari mandi yo gaynakuji mi wonali gaynaku de parce que min fotti 100 000 par jour e soda wonde pake kure mi gelle on kadi bete hara sakenen min hawray e mum wala arde kundara golle joni accu taw ha heɓe leydi nani ka binde cangol ko ɗon non adita ɓayru ɗum ɗo ayi ko ɗum ɗo ko dungu ɗo tungollotogo nde ndarude saabu leydi ka binde cangol to heɓi ke ɗon haysi ko 10 hectare are golle on ɗo haysa ara hal tawdi remugol ngol tuuɓi mi yehi mi visiti ɗo wi'aɗo no gollude on mi tawi no yuru ko ɗoni gollude baƴa kobo ko hectare goto e demi o jogi tako timma e hectare mo waɗi jakatu seeɗa demi hectare waɗi ñama ɓayda hectare ɗiɗi kon ɗon woni gollude waɗi to 15 ɗuma 35 hectare kaaba ɗen non o helayɗe fende mo waɗo mi accu kadi nokkugo e parti go kadi mo awde 40 hectare kaaba kon ɗon woni gollude mo gollude moƴƴa noon awani ɗo golle waɗi sayila kundara ɗo ha sare ɓoyɗo on ɗon wona wiyede no gollude gollaki siɓɓe laagi dey abuna woro wani ko yaltini ko 700 sac 60 fois 700 ɗum o yaltini on ɗon no woni won ɗo gollude en golla e ɗulle ko hikka yo heɓi tracteur hikka bon Muna Layla ma mère m'a dit tu aimes son oncle awatu oui hewti ka hoɗo maɓɓe diidal e kadi ɓe awi mango 700 sac heɗanta on naadi worani kono heɓi tracteur keso to woynuni hay sintere hikka noon himo wakkili tasaw naada e plus de 1500 sac e laɓe ɓen jooma gerte woni arde peesa fop naɓa on ɗon de wo kon ɗo woni golde talibajo kadi talibajo Ousmane awa je te réponds sur WhatsApp accumi ndara ayiɗa jogi téléphone on ɗo yaram ndara somi yara e kosam ɗiɗa yani ɗo dey kalma ɗiɗal yara hello je vais discuter avec toi appelle-nous